have never been a federation. The Asante Confederacy was indirectly by the British. Asante was formed. Ya formed Asante. It was not association then that time. Was it Osa Enti? It was Sentino and the initial state the HHA 6. And him for I don't for the HHA A4. A can't do Makasi, Kumewu, Joso, Mampong. Omo kuomo ne dom teacher Asante mine. So basically, Asante was a nation, yeah, the sacrifices, human flesh and blood, a building the Asante nation. Now, Asante ne be Asante no. Now, from 1699, a course in Tresson Tokwa. Ness in Tresson Jana Beshe, Yankobi Yakuru, and a Bantema. 1700 on call, then Charawo, who said they were extending one enclaves, or more Slomasimu. And the same people begin to migrate. Jabin for no man migrating a biakotana, biakotana. Kumewu for no man migrating a biakotana, biakotana. Asokode for nebia magret nebia kwotana nebia kwotana bantima for nebia magret nebia kwotana na so onu nyina ko magret ko ticho nkro no masa do nkro no abeka asante no and asante so kon and wonu capture nkro capture nsase ti sante kuya capture nkro ti asante na extend by empire Togo, Benin, Oyo, all these places was part of the Asante kingdom. And how can you express an empire as a confederacy? Name drilling the 18th from Yebekun 1874 we 18 from 1882 1883 Nana Prempe Ebedia dia as a young boy as he is 17 years yeah oko 18 years. He was one of the most genius people our tricky abroad for Bediadi. It's as a drilling that time, not natural buana, and Nana was obey Asante. But Nana Yecha was so much greedy to the extent say, Oba Penina Bediadi, or film, the Otosibim, or Benya Ntoburu, or film, was as a result of me and Sababetanaso. So Asante was divided that time. Asante was divided. Eti Ghanaians need to respect Asante. It's as that after me na munyina mo Asante for. Na di political colors in so sabaye. Enti British for no be chechire no. Omunyina na ya promise oni Prempe the first, which is Kokubi the second. Promise omo huge amount of money. And then also settlements. So memo no masetena Asante memo. Sabe na Asante yusu FN say FN say yesike Pregain na esika pregano prega ba ko £1,000 prega mienu £2,000 prega miensa £3,000 prega 9 £4,000 sisa bre no na ono British no ono 4,000 o ye adwuma a whole about 10 years ansa no nya no na obi kura pregain ebe duenu ewo asanteman na British for ne pesa santimo on masetena na ko motena asantemem ho sasante for. But Nana Prempe did not buy the idea. After he agreed with them to help him ascend the throne of Asante Kingdom, now Bob Bemo Masetana, na afe so one more on pregain, edu afibia. Afe baya was say, menye. I am more born was menye, because Sabine ne maso corenso, no home be again, because no tie, na tribu na jabe mampong. Ene asokware Antoa was threatened by Nana Yecha. Antoa was threatened by Nana Yecha, so best sanction one more day. Tuon abon musosa because they also say Asante amamrani money ayato. Say I was say Nana Trebo and Nani diade. Nessa also mpre any food basket and then crofobis go on food basket. Satan kwani nyabi ani bi afiro. These are the places I know surprise in Abian as Asante Kingdom. No one in a count. The Antoa decided not to say Odimi and Ebeba. It's an IHR also threaten them as sword or Sabeba or so. Nadia Koba and say, Antoa have no option, say, or Beka and Matum. But a dear boy said, when they decided to say ye bay 2 colors. Now, wow,
wo pressure bi ase e bia wo do bia na ope bi no so omo ye tuntum nkoko na na twebu ana was koko and Prempe, which is Kokuyara second, was Tuntum. Hetachimai, he was Tuntum party. A lot of them in Ebron and Ebron region was in Tuntum part. So, and then a lot of them in Asante region were also in Koko part, which is now Tribuana. And basically, they agree with the British, but they never fulfill it. And on the British, if what they called the beto, Nana Prempe so. As Nana Prempe Kumnipa, because Abre Nona, Asante was conquered. Near Conquer Asante. In 1874, na Asante be British colony. It was more ebre human sacrifices. Eyemra through the Native Council laws. Say human sacrifice near that no is not accepted anymore. And it is here the sakwa no to so wakum nipa. Na je say abemwa when your problem. And nothing as abre no ya dik sikadwano ekwo share abobuja. Sabre no mu no. Ansana sabi ya santoa wasadi ye ni diskejana kwhye abuabuja ena akwa bi krade sani eja ena Asante ni bi ate sani eja Asante for very smart edi miensa bi wo ye nto ba ko abusia very very effective pa wo Asante men mu no omo ahafo a mempese mebu ndin so sani eja and kwam triade, everybody is aware. Now there were 9 people. Who can know about Cope? 9 betray something like that. 9. Now dear Yakran say. A certain towns be and and then one more participating more. I never be a fan of Brown region. But I won't cophobia another within the Asante region. They betrayed the Asante kingdom, drilling the Yas into a war. Ama na ya santo wo baba akope sabre no sene jade otumfo so sagma otumfo Prempe course of chese no ye di sikadwe kwhye abobuja na rewo sem ne se abrofo no yese wo mu yikwa because e beye Asante colony and excavator no kokai sabre no apempra de na nyekuma wo apempra de na Asante wo no British ni sa reserve of gold ni bi and I won't be discovered. But a profound respecting. Say it in me, Sanka, become Crophoniema, whom titim, what is our cow do to almost the command a Bobujahini. I know so. Now Bobujahini, and my mantia on more, and you know, no so on me on Manonka, na send eja. I bet him was some Satan. And then as I be, huh? As I be, and I'm in person make us say, I. Jase fo na sem eye na me pese meka na na bu abasa na wofa ade na oyeye ha one sani eja ye ba ko sabre nim na ne yonko pa ne sani eja ko ka kire bobuja hene se wonum ne he apemprade so e wa hefi sabre no kra no na ka esa na hene na tsa sika ne nyina wo se de koma no enie ma hodo ne nyina de koma no onum nyina kona vi Unim bonia, yankasi yedi ya mwa ito. Na, wonu mnyina kabum, akwa je, sa apemprade no. Many remember, don't worry, and I won't even happen. Akwa je apemprade sane, just se me mejima, na sabrenso, bua wasado ofa, mpisi me boni di. Na bone some years apempradia pan ya at fancy fancy the tiria near yene kasia near the apemprade gusunya na good bibia na good timi enna ni tetire no atonto madwamfo ma sane agane ne nkrofo cheche agudie ne fai asambeni na nuna mampo hene sabre mampo hena na oti wona na regent e masanteman na ye na Prempe ko iti mampo hene di ade a ensi Asante hene Asante na besi no ye abofara na na fofie kire na o ye small boy iti mampo hene na hwe kire e no se die mo su sem na aba Asanteman mu iti aye se ebekum se ne eja ene nipa na owusu abobuja hene ene efe ne sei esuma ija se hene a ye na ne bua basa wofa ebekum wonum nyina
eti yetenase besa bre na Asante Abe British colony enti British High Commissioner no anase ye first chief commissioner no eni Asante ma betenase se because of you say native law abre in the pekun one way right bi ase komukun won na so one ya botere na one governor na ogu kusu ne kasa one governor de kasa governor no agitum so ma yanyamra de omukro ya abrofo mu omamfo mu sanka because omusuro setum ye di sankrofo ye chi no wo nsa ko ko ma de a bleach ya bebo na na wo so be yesa eno ne ye de se ne eja ye de no ko baby efe na buja ne nti ne ye di abuja nipa bebere nim Nigeria kwa they don't know. Omo azane ne kwa buja omu nyina sankrofo no. Eti okwa ye omu firi omu okwa ye omu sanse na afiri ose firi abobuja. Ena abobuja abuja na enne ameme ye firi bibi. Asante ni na enya amenye abuja. Abobuja fo. Eso ne ya yesa ni ma wonu nyina de agentena ha wo wiase. Emu de firi mu ba ye nye. Neso ko wie se ena bagintena ha na numu ena sabre no edidi mu wana na prempe ede wo se chefs baaye sa tabni na abrofo in the let's room ho na yese ni ho from 1935 ewu mu se na we are independent si yankasa e ba instrument ni ahinsie ni adadia obi emeka ho bi na so still na ano ade na wo ne se na they are still active part of the colony ya abrofo eti Asante Confederacy no yate se esa sabra na prempe ba no these people from abrofi esa na prempe massa Asante because for agreement ya omo no sign no na prempe anti ase one sign na ko ti ase aka long time ago come sa diffuse our chance ne bai na prempe yes on sign esa se kana bona edu no promise on fama abrofo no so so a so be mo masetena mo be tena Asante memo onye eniti ba sa mo kipi no until 1924 Nano ena afedi na prempe omudi new because that time no hu tworo ama na mani bi kura akọ school ebi abaye asofo no ne adade na ne nua be ma nso na efe na najima fredua ema ene na najima fredua bi wo ba bi a wo kasa yi onya adin wanya bibi ono so ko wi nti na se ne mama ye chance owu ama che se empanifo ade onom ko ye bebre na wu eti na ani ayere nta ti o ti ase ese ene sadia mu new suggestion mo de abra me say mama massa Asante hini memra se kuma se hini na hemfo asafo bo ache no mu ne adare ne so ono mra se private citizen no ya ti ase se ne be ko asate so esa se o jimi nsesa massa Asante hini na me wasoma waka na o de mate ase eti abra na prempe no bedure no na ono mu abrofo na ahye ase because abe na hemfo na gi taxes omo ya Asante Confederacy in the let through na prempe na prempe sape so manage Asante nti o sa brofo na messe ne ma bebere apeja nkuro ahodo bebere dia ahye nkuro ase ye anya mamre kwan so na that time they were selective eti dia also ye ne say o setting privy council na privy council setting ye no January 1935 so hini bia na wo so hini bia ase ye apeja odo akwaka wo hini bi ho bra na be kire ba bia na wo hye na ono na prempe on samfa onko ba bia na wo na prempe the first ampa ahifo ni nyina bai eno na agima baduka say British for the force it is never true it is never Asante kingdom stand Asante queen ja mu akwamufo yi a mu fresu bi Asante machi mu kwachichiri na oboku fi breso na du breso mo chechi Jama state mo fan se kwa libini bedu no mo ne sampa nyamrafo no mo ne enkuro hodo bebre mu chifa won so na mo do mo chichiri kuro eno poku ade be chifa mo so because of se na mudi enkwato dwa ena sabi eniema na enye wa Asante mu ye sikedwa mprenu na mo ye me ye eti akoba asa no de ba ene nyina ne se eho nyina ye part of Asante kingdom na Asante manu mu no ye wo chihyeye sesa wo kotwifo obi kura so aye nkyere wase bio ena ye mfa nipa foforo medi adehye atwa eti si atwa fa asokura no ye sade wa adehyefo na abi ne se di ade edenti Jama fo onum nyina onum kura na omtititi mu no ye sa ma onum ana tratra nkunya so di ade ya mfa nipa foforo bi emfiri na emum ye de wonum kohyehye feku ahodo bi mu a se ne be ya ye wura betimi ama nani akọ ne nkoro ho ane won nkoro bi won so aye ba alliance
ya no no ye omu nwunu num kura e wo Obron region mu be won kura bebre ha e ya be 70% e wo Obron region mu a biologically asante fo na migrate fro onu kuro masante no mbe chichichi onu kuro and you can't change that omu ye asante pure biological asantes no mu chichi onu kuro eti privy council no a ye te ye no ena nana kwachiamia ono si yese da bi ene sadia ono so wasamka ezanse ne wono ani nwa prempe kora pade ye nyina ya santefo ewum se na broma so ho be from 1723 ye ntoko e ba ya yekofo ntemu a na mo bremu bafopem bafopem nyam de ade na bafopem nyam oba na di kan akobo no asum oba na di kan akobo no asum ena o man sika futu a ono so ye se da bi o de che de ehun ani ma se bedwam o de ko touch duru ko friend tokwa de bre wo sa na tie ene ti sabi baby a no ote no na nye bromanso asase na ye adakofo ye edoma kasefo asabi na o me ya hafo ya sa abra akokora sini akokora bofabo akokora je na omunwa doa omunwa ba droa ena won mo te wo de mom onye na o kase ya bromanso here ena wote bo nu ha especially 1723 na kwaje ame ade untimi no esase oska agudie sika bibie sika everything sika ena amu onya be se nkwanja ade efe diska na eto da bi kwache ade efe ye diska na eto esase bibie wona na kwache ho sika nti na se wotimi wo ye ohene kase ene ti na sini na nampofo na najesi odo onwia badowa onu sa kwa yidum na kwache me abai ye fa bafopem ba obeso onu so no onu tam no sasa na ba kwache me abo onu na ha hene ne hunter skins and I say omo na hafo ahemfo to onu ko ha ekum ko na emu akase onu ko omo kosom na kwache me ya ti bafopem ba ye fidro makase wo ba no di kan kon nyamfoman say nek eno eye masofo ekuro wo kon ho kra za na wo ba so ana odwuru dokron kwanta na obechi enu nwa no mofo na nate wona na akon omo aka so mbeso kwa na bafopem oba no anim oba drum akase obeto no ofa no ne papa e ofa no wo ho ye wono mu aye konta se insutafo a omo yotumfo ofa omo na nete ho otra ho no ama omo gina ho we ansa na okosa akwa enim akoto nkokora miensa na nasi na najesi na nampofo na omunyu ya ba doa na boy omo de be che wo na bafopem e no mad ba bitena enti na nkokora miensa omo ya adakofo ya onu mochi ene droma kase ya o masisa abakosem no omo ne mad ba bitena enti abra wo ya ne sa na bafopem na manso hene na kwahia me bodwa afi bia e ma wo hini bia ba be kire ne wo e de kire no na don wo ba amamani amane a moye no wo se oba no betena ase na ono so ba bi ofiro ekese to ohini bi metena ase ono metena ase mo ohini bi ma ansa to ye se da bi ono be ko akiri sa be na manso hena betena ase isanso obu hu kase e fe ne bafo bi nyame basa ena na wo be di kobo no asum no no so kofre odi skato djuro de ode som no so omfa nkosom no ode ma e koto djuro ko ma ne papa seve onwi agato ara osi wo no aye no pampa fe no to waso onsro waso ntimi nya nefte waso wontimi ne nko ana ene o ka agum dem ne panu no ni nua panyini otumfo se echu na ne ba ne ba fopem ne ba be kasem wa hye na obetena se ene ono so mbetu hye wo so song ene kro ni nyina ebe ye ne dia na de ko ba ne se PV Council 1935 no na kwache am yawo wakodo ni nua no do de because na me yawo otoso miensa na kwache am otoso miensa no ni nua na prempa na ye tro isan say na prempa course e chest nyina no they all together almost struggle yes e mfa ni omu nua na mara otade nua ba ye chenchi otade nua ne papa mensa chi ne na afia kobi omu nyina ye ba ko omu didi bom onu mo fa ne boyem eti mpapa mu nim na so ye akakra omu anaba na ya na omu ne nkuro ebi asabre na manso otimi oware nkuro bebre mu oyenyansafo
O ware nchara. Ono ware wa. No aja pade aba ne dia. O ware ta no so. O ware twia bodom. Iti aware on de na nakwakia me okọ nyina no. Ono okwa ne yire enkuro be ne nkuro. Na o make sure so obeboja ase anase. Obebo champem de ama wa wale wo fie no ese mo beka no. Zabe nya na san kuro no onum som de koma so hene ho before 1723 ntokwa no na twa bodom ene boyem de se no ofa na ofa ne boyem ene enkro bi te se tada boase ya no so wale twa bodom tada boase so twa bodom ye wonya kwaku firi fo na kwaku firi no so according to abakwasem no ne papa ene broma so hene na tina chese onum nyina na kane no onum esom de ko maso hene okopem se ntokwa ne bae ntokwa ne mu na ma ni kuro ni nyina abedi ni nwia opoku ware nsem eti odore de ho be omu ana ya kakra aba ti abra na elie privy council 1935 you know 1935 no e ma ni nwia na kwachi am ya the third eso ba be kacha de say mi nwia no efuru bakom yakon min kuro enwoche abedi ho eta no subiri nkuro no fama de mabe na ne omu nyina be hye mmase na meso me fa be so masanteban eno ka na se nyina twia bodom ne be sa asem no twia bodom ba ye no twia bodom ade hye no mbonkum hene ne chia me bai eno se eno na yeso asem ka yasme won kan se no kore ebra 1723 ntokwa ne maye no ya konta ye papa ene ebro maso ehere na akwachi amia ba abra ntokwa ne ba ye ni nyina ande ema yi otufo pokware odi ni mia ne so ya yeso so ye duanafo na so ye bu ayokofo so ye papa no wonum etie ma na opokwade so de ye kwhye na na suma kwa ahenase etini ye hye suma kwa ahenase from 1723 na emom na suma kwa ahene no onye yeye. This is some of the problems ma entity mu ma ayi jama fo we nu nya no ebi na mo ye brekum ema ejama bi ebedi ade onum tam brekum a eso ba hu ye ba ye asante ya asante omu fradanse ti onum so onum to letede na so o mantimi akoka pro nchempem no esa betrayal the same thing bantima odi ye brekum ti kontokwa ko fotwe ne ye gudi ya breni gwara na fa ye de e fed fabule brekum anu asesa no e de ensoni asha nan ye no ane se na amene ene se ye ko ya santo a oblekum se me nko me asokode ni na asokode fo no e from asante mosi e kunku bi e ko bi asokode fo ka ho ya santo atokwa asokode fo so won mko na blessese fo hu sa ye o maniji o memo mo medal o my adie mo an kontokwa no my adie no num emom ema brekum medal kodi nkuku poto na jama fo abetu ase brekum fo so na brekum fo e de so mabre wo bantema hene se bisa abre no wa brada o se da bi ma menwene me ho na wo matu ase o mo so afo mu no mu dibi ko bontuku na santi ni mu hwe ya die wei na ejama abera se bi na me hene ono majama no bedi ade no ono so eye asante mu fra danse akofo pesudi wo mo a chocho lete so ono meka won mo titiru ene doma eye anu nti ka ono mo ye echo ho menyina so man ko kabro nchempem ho isase moja mu odusi nesuo ono mo yese ade ama ye me no eme ya neso ono man ko ka obon nchempem ho da do so mo tworo ho ma so man ko ka ho to de bia ye ya sante mino anyimfo bi omuwom na me sam wan learn mo lesson na kenne mo ma de hie enne gubunu reje ka bunu kasa omunim nipa ba omu ye omuni nipa ba ya omu ye they have been deceived from 1959 these people has been deceived ba komufo
awrabosem ha ene enyanum ye kontokwa wo ene akomfo successfully omo implement your agenda ye kontokwa asante ko kaso asante o se me dem asante be ye bunni ana be bunni be asante ni ha ba asante fo be ya koronfo ne nananso ya asante ni na ye koronfo ba asante fo be ye tutufo ne nanan ya asante ni be na be ye tutu ni arefo se mo mu bi asante fo no bi ebie bi atwabo ko so ye tie pa atwe abodom sumankwa ti twe bodom se sumankwa wa anya yi ye de ewra ko se chase no wan eye wan fire se obi be ku yai so obi be tin yai ti na me 42 se to ni agoro ani wo ye nyina ye so na ni wo ye nyina ye so asante fo wo ti ye wura ko ho won mo central region ye wura ni wo mo omo eastern region ye wura ni wo mo omo Oboro region. This is the reason why I love Asante to death. Me don't. It's answer. Nani wo yeso. Woni otwinyin adowa. Odo bia wo ye boni oka wanim, wo fatantu obetu, wo fatanim ko beka wanim. How are they? Eti enona fia bono so previous council be kai ti ka sa brofo no so sa baaye no on kwa brofo no ho isa sa abre na brofo e do on so hihyeche nkurase ti on so ko ka kira brofo se ne sa de brofo no nsan fa on nko on papa ho ye eburu maso en sa ta so eburu maso fo no on ma ba betena tachima na tachima asase no so tano boase ene twe bodom de a ye yopoku an de ma won e wo mu se na ekoku frasase na so ntokwa de ba wo japade tim kodu bi ho eti twe bodom benkum hene ne chia meni adehie ene be kase ti na wo se sa dom ko hye sumankwa ase ye pija wo mu sa ko hye sumankwa ase na no ena tachima hene se da bi ma ba ho mimia no moja kro takwa ba wadi meso masa setano subini mimia no me no wakaso musem maye di o se mi nyina ade akiro me se fama me na mfo on meso masate man o se da bi ayare o se na so amamere ene amane ayare o se ayare o se enyanu mo mujabako ne tokwaba eti ema ono so ko privi cancer se ukuro bi de se nchira twa bodom tano so atun ai se obobo nkro ahodo bi bebere din ye 8 sen confirm nkrasi 8 naka omo nhye nase naka omo fa mesom ono tachima hene emfa ono mesom na sante yo ena anyi etini bufui na na wura so aho yes na na wura I'll be the same way, I'll feel the same way. So about tachima na sometimes I feel for him, I understand him. Nanye obi a oni bibia na baby o telegwa nyane dia no ye mafu na ye meka service ahim for me eza kase me eza na de wa itachima film wo wasase wo okunya ha wo akunya na mibremu ogora oji garam se sikedi ya ona ese ofitachima mpanifo to wo esa akrati we ajima bedu ayefo kase me eza no wan tachima hene yo tumfo nya sami wano kamesri wura se ontwi ni nwiane mata no ho na kade ni nwiane pe no onfama no sememe wano ananya wo ka ho bi onka ho you are not part of all this history the man here part ni se natachima here betre jamai
Sometimes within some time obetre jamai asa no de ba betena baby o watachi mai because atabo no na waye mobo asuni nua na nye ni mu asase na ne nua ne de mata na boase no na atachi ma hen betena so he never do anything one ne nua na akobio ana ne nua ne mum na be ka ne nua no ho na o mo kontokwa tachi mai ne nua sante kontokwa bebere to copy tachi ma bo ne nua sante. A lot of ntokwa I don't want to mention any. A lot. In the hope say be one day. Ni no edene sase ne bema. Na woman were they willing to do that? No, they wasn't. Until they come by and say public council ne munwa. Who say ni no mfa ma no. Ne were hoyi. Until me what they call West African courts. Say ni no omo ye no etokwa ne bae ana ne nkuru na de ma ne ye ne yamo se na ipija omo ma hene no ene ne ma ye se on kwa santema kansa sade me mani opija omo ma hene me ne omo metna enye pe, which is understandable. Tachi ma asem no it will be somehow ne ye odi no entiase wo na nya be obi a onka ho kra isi no nka ho. History no, he's not even part of the history. And a bear for all ka bi o onka ho. Me afo we mi enu asebo. Ya omu nyina connect. So, besa ko bi na no kasa kasa, me ni baby ofiri. Wasase na desu nya kokotena ho. Ah? Obi apam office nteso wo na adwane ko Babylon. Tolobia tachima de no very sensitive, very 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 sensitive. So, mimi ano. Tobia ya de no bi o ha. It's understandable. Tina and Tobia. I don't want to. Me pese me katachima asem. Ebno masofo. Me pese me ka o masem because sometime you are na eti okwo West African court no okodi for na me okodi for ne say can we say it's a law of the universe unu obi kun as a boxing in a ring unu we boxing na wona okra title no ni pakro no obo no ojo title a utimi for wano nka se omfama wo just so suffer very much so abara call you no okodi for etin na kwa chairman asafai ediko privy council e UK and the UK ho said D4 enu no be accuse asante so many UK bako be call West African court ni or accuse asante so many West African court na bako so say na mamere. So that was another thing I saw them enti emu hono na asante ni nwia no e buy na prempe the first of red ni nwia tachima na oma ti mana tachima here yese ni sadia zika etwetwe na de esisi school so no mintwa na yasa de twetwe teacher for kan so mintwa iti matachima school sem ye basa school dying teachers for ye basa medication level no ye basa na ka hona kane no na education ni wo pa iti basa no na ofele belly hurts eno ese obete bon champion to no te ne bon champion no na what say ko benya ni 8,000 no aka no. It wasn't because of say he want to hurt his brother and now he want the downfall of his brother. No, he wanted the 8 towns. This is the tachima problem you know opetria bodom fumai tanobwase. This is what he wants. Fuma no one number 2. I don't know pe.
seke beshe na se no no de be suma santemai. This is what he was expecting. Be na na prempe se mpenye ne ba ye na anye ne sa mitimi ye ne sa na opoku areka the same thing. So na so omumia na mensa bunso ya santen ne ma ne tachi mai fu enuanom ya mimi wo tumia na mi wo ano ka mesere e de amatachi mai na nya ko bi hotel baby asem ne enya na asem. So na no na amatachi ma tie bonche na akwa bi e de drobo obeka and the engine na bon obeka ho is because of say sabre not japakrum asase so and abakosem ne ma ene japakrofo and afi the audience asase nyina person oje kwasi brokuro mu nyina efri japakrum sem etunu fa onti because apre no na British for the nkro ni bia hye na se e so oba be kese office wo wi ti efre privy council on so na hye ono na se ne ba ese na nya ho ne mo na British for the dom kwso na otum for pempe yi ono free na se an wasa abo japakro mahina ne bufu ye se ha dia ono masanti asetana nti ono so ekoka nana tachi mahina ho eti bon chempem na bia se so beka ho na do ma on the unim need to beka ho akwa wi on no this system dem kura ho need to beka ho ne se ko asante my counselor na wode da boso pyramid no mo dia tunukom ubisante ma otumfo be fra na ofre bi woye sane ma ho no 3 good times na won kai abra kwa me nkroma yi ebeye ne ho twompe atayi a onum bete National House of Chief ya ya sante ne say onu ko an be president for life nye do me ne sorry so oneyi ba ku bi ote ho no mo eno ye to asote times no man ni kuto dwe butubutu o twia ho e wa sante my council to chia ho ma from an opeto nwumere mane nanim nyina fitin nanim nyina fitin eti otwenani a obia anse bia ma no sade na akra bi si eti eno no ne nanim tuo tutugusu adju tamano se me cause problem amamo me cause trouble me no sha say so cause trouble no so de ho ko jo ne bon champion na sabre no the CPP aba no asante ne ye chat man papa na asante ne ye one of the most threats ema CPP aba no isa say na asante ne pedan kwa na sem isa say dan kwa ne papa e mamponi ena ne mame aso fili achimboakwa ena ye nyina so once upon a time ye nyina ya asante achimboakwa Nancy ya from even 1811 achimboakwa was still part of Asante Kingdom. Because the bond of 1844 ye okwa krepi ya manankoro oni abrofo ko alliance so achimboakwa is not different from you. Inti mu amonnam ho na mode that chim agenda na mudi ni patem no chebi ho do you know ko we say we e fen tando chebi is Asante enti tando ha hanta enti ne man be kumase ya mana ma obi abro muku na na wusu ata eti omukoka na onu kroma no ohun se no enkrofo ya ti bibi e fed bon chempe ma hemfofo zatam so na le chemyene
why about the safe? Na rempeto na de so. Esa bi pinti. So no so hu ya no se na me so me de me kokwa ko joine. Ebron champion no ko joine ebron champion. Na CPP ba to ne safre wo. Se mo beka me hu. Na ma destroy Asante Kingdom no na me ma ba be the president of this country there. Me ba me cha Asante no mienu. Na mama mo brain champion so half. Ito mani bere adwuma yi. Na sapre mu na doma no e ha fe no wampa mu no. Na wote wamfo asase so. Na oni asase. Na no ma na asase ye on mu de ano. Sabre na ohina odi ade. Na ye fe na ansu. Na ansu yi oye me nana. Be meni munyamfo. Mansie kuru. Etimo ato bia mso dasani di matema mefi. Enwa krai no odidi matem. Odasani ni mame eye mansie ni. Oye me nana. Anything na me fi sa kwa no. Because whenever I see him, I see something. Na me fi no. Na me kasembo ni bia mfa no. Me fi ne da. Na sa ni president daughter ne mama ba no. They will suffer because they don't relate to me. And I don't care about anything about them. Etimi nana mono chichire manse. Ye akona fokuru. E ko ye no. Asase no. Wamuno ye nsuo. Enti wamuno nyina na wote wamuno e nsuo e koto ye. E chichire manse. Na duana fo ekura ni omuni hokora. Ansa na chire won ba. E chichire won fi. Chichire won na afo. E chichi nkrube nsia. Sa no mba ya. Meka sasantefo. E pesi wo mu na me na no mo no ba bi tena ye won pem. Na nkruma politics ye mu na yesu. On mu nyina aka santima ho. Na yesu no join LMC. National Liberation Movement ye o tia me bafo. Akoto ne party. Yo motie no. Efend say January 1954 and September 1954. Is it November 1954. Enti yekoba ene se na yesu eye LMC ni nti. Idinani e kodom kolezao. Ye dia sem sunwan. Me na yesu ene wonfo dipem. Yesa me kwatena asem no so bio edima wampemfo. All because omodo omoho adjone CPP. Na kasa na nyemu no. Ema me nana wamfifo omanafo mansie na they were not even welcome in their own land. Intimidation. This is the reason. If you don't know where my pains comes from, I'm telling you, he will never ever be my desire. Met time wakopim sebi. Because that time or the time nana. Mama nana they are who you. Met son that time be more ding. Kopim so no subi. Met chin search ni be ano ding. Kopim said the beton me bompa e bonning. E guna brabo so. Me susu den den adome na brabo. I say so. Me penasem da. E kwan na odeme na na ansufa so. Me, I will pay him back. Me na na yensu. Ni spirit. And a tormentino. I will be tormentino forever. Esi, sabidi ni mo. Enkroma, wonu mo etina. Me na nan mo ni jeso. Tim kroma ba woma. Na ya kame na nan mo gudem na sojafo twekro no ho hia. Nti hia kwara wase me hia wo a me twem
te said the nkruma etwem wanfi metwem se hwim said the nkruma dwuro wanfi oyen soja fu twa ho na nkruma hwim ye kwa wampem e kwa ne ye say you can see how the feelings are. You can see how the treatment goes. It wasn't easy. And it's in my menana, onye energy, usuru, intimidation, bully everywhere he can't. Or then no hoden assassin, na me mau be bintana. Menana no mobo, and mamu be bintana, more janafo. And yet menana no masasa so ne kase, Ebiana wuja. How dare you? What infantry? Audacity. What kind of power na wo? Is it a Viala land? A way a Viana Vokro? A Viana for Mokroda. Na be who fi megabe. Ya me bufu. Ya am a sign. Na wo ya Viana ni a wo your base mi aguna ni ba. To towonsa Viana for me. O jasio. Aya aguna fue. Na nankra na adawu for me. Adawu. Esa na tias asene so. Esa na tias asene so. Yey. Nankra no na no yen. E adawuo. E na chechire yen sase. E na mba ni mamba botara. Tena Yesu me nana ye reho san otufiku. Because ye pene krachem. Na nkroma wa agenda nyina se obetata na me na friku nti wo ye itofiri ho na obetena kumasi asem. Ebi a wo fe na sim no. Obetena asem bebi e na ewo kumasi bom pata na se asem Fantini town nche ho. Ona me na obetena asem hene nche. Ti asem hene ejina wo hoye krokro no awreho ne ni suo. Ti 1970s na buzia de bedi ade. Ena buzia yese. Obehwa asem naka. Na kwane a wodo mafo mo de wamfo afa so agi asase na ma abeye ene do ma no a wo fa na bedi ade se. Ejo so ba wonti mi kana ba kwase. Aya busan se na no mbedi di ade no mo ye o bo nton be ya. Wonti mi kana ba kwase. Ena be bunu fo wonti mi ka ono ababi ote na ba kwase. Na ba kwase no yina osintra so. Na ba kwase mi osintra so. Ebi wo subija, ebi wo twifo, ebi wo akwamu, ebi wo asarma kase, ebi wo dukwai na ba kwase no eho ne wo anya wo masase ne so. Enti memetana ba anya gro na medi. Impenasam. And it's a revenge from ye agunafo. And I'm not speaking on behalf of anyone. I'm speaking for myself. Saguneni, I will deal with you. Wo. Kwana wode me nana fashion mechire wunyansa. Eti me nana efiri ho no oba na o ma anasikuro no. Omode no ko eza na ba. Na ya anasikuro o ma anasikuro ni nyina kroma anese de ama na najima bedi odikan. Tina sekuro no omo na afidi omo diso. Politics oni ano. Ti obetena Fantini town. Ti buzi aba na buzi ese obehwa sebnaka. Ti buzi ese o ma anya. Buzi condemn wo mo so o ma anya de. Ti ka compensation omo ntwia mfama. Me nana ayensu ne wamfo. Omo sa twia no masa akogisiska no efe chiledi. Na no kwa me nana so ompene buzi akotumfo pokware ho. Eti ekire na me nana de no phone na 1980s. Satam na ya wome. Satam na ya wome. Nana if you 80s imu ne wome. It's a payback time. I will pay you back with every coin. Eni agrani ho agoro. Obetimi ebeba se wato omo ni nyina. Wa mo ni nyina refi omo bet. Isi baby akopege fnaba. Ebia na me nana yensu nyakra bia mfamu emfanya adwuma. This is the time I will pay you back with your own coin. The land doesn't belong to you.
Mona moton so Japadi. How dare you? How dare you? Mona mode made shesi ade so. Mona mo transa asene ton. Mona mo tu nyom oto aduana nyom etoto mo nsa akronfo asefo. Awifo akronfo asefo. Kalabulefo te semo. Muji obi ade fa. Yenyom papa, ye papa no ye yini. Kaba kwase ma kire wa mo ho. Ka kire ye. Kire ye no mo na kro mba kire sa. Kire ye mo na kro. Mo kire ye mo na kro mba kire sa asase na moteso mo kire ye aduanafo. Na mo kire ye ba bi kora. Mo na bi be konti aye agonafo be di ye so. Anase ye ma wo ye. Enya wo ye na ye mo. Ya mo ama ba bi ate. Na mo gina politics so agi kuro na fa. Na me no ne be wuo agima bedu. Me na adwa tama fosi metwo. Me no be wu. Isan say me ma waso na. My pains. Yaudie na fa mu no me nim ba bi firi. Enya me nko na me aguna ni, but me nim. It tells me say I am too connected to me na yensu. You pay back. Wo you pay back. Oh, I no kasa. Me na touch my hand kasa understood the pains. And I prayed with Nana that my hand say on fa a very good way. So Nimia Otumfo said to Nyamekesi Awabano. He have love. He is kind. On fa baby be so na on resolving the issue with him. And I hope he said they can resolve their differences. And his voice can be heard to his brother's ears. Na ne brother no I have mercy to understand him. That war I will deal with you. Africa na wo jump ako na fa na fo so. Ha? Wo dia fa ho. Ene nyamena fo asase na de odo asem fa ho. Na wo sa modua betimi edinhene. Abla nyamena hene en support wo. Ha? Nyamena hene support wo so de hene. Na asase no ade. Wana beti chikuru no nyamena fo ko asase. Ha? Nana samba jafre ni munti. Ose amamre nyeyi. Onse ya amamre. Enti nyamra hene eho na abekro. Omuse nyamra no enne wo sampanim. Neso sebi nya do sebi abra nyamrafo ene onum asase ya. Ona na sia tolungu toli ene si onum baye onum bekonde ebeboa tiale binifo. Na obetimi de hene arabla nyamra hene emfo awo so. Na hene fana dia udi na chiro wachichiri kuro da o kuro wo wasase edi atumi no wo. You are lost. To me bia ni ho support you. Akwa opese odi oya de che. Chia mi asini. Chia mi afede odi ade hija. De chia ba de ni chia me. De chia ba chia me ye peki o. Chia me enye de hija. Chia me nka busia ne ho. Onana sa modua. No ye chia me o. Mase no Rosmensa mo na nanu mase no. Ye dinkrafo no. Mo nyina mo ye slaves. Ai e kajira na em ne mbesi ye. Na ni panchira se anyenti e na abusua ni nyina mo ye abusuafo. Na so mo mfra de hibia. Na nya chance na ko visu ama na abedi ade bi se one na onim nyansa. Avedi obepra kunya. Asisa nkrata e komenhia. Ye ka sa onya de che woni abere. Se sana broye. Sana witiri so. Sana wapampa so. Sana akwara bone. Na ka okolosko. Wabobosia free nkente. Jeje kasa kese. Di ye show up. Se ke gu ho. Tina edu wandai. Wa minya sampa hene ni abede wachia. Ajima bedu kura de ade ne kanyi kuma.
or my bossy or my say, okay, as on the becho. Do you think so, becho? Yeah, quarter Casabwa, and I'm come up good mumpere. Namu, hey, aqua, best way the share. Aqua, best way the share. Aqua putting that kaya the share. Honest, I fulani ni out. Yes, so a fulani a bonnet, fulani for a beautiful people. Fulani for are very beautiful. I like the way their face shape is. They are beautiful. Very, very beautiful. Your Fulani near come home by papa. Fulani for home fair. Their color is different. Now we are Fulani near. Who do live Fulani for mama no mama ne? Osa Kalim, we are Fulani. So, yeah, one just say it's when you saw dear some not one out cake. But when you don't know the typical history of Akunyano. So, now say more hene. Fulani for hene. Of my eba menshia because they have a very deep connection with the anybody anymore. Say Fulani for a very deep connection with the menshia. They don't know. A lot of people do not know. Fulani ni asante. Omushibum. Any pepi ni. So, etikare no. Oye Fulani ni adokwa himfia. Ni ejao. Tina omuyense munbia na. Ejao wonu sad because Fulani have a very great connection with Asante. Asante people always welcome them. It's Asantini Fulani Niasem. They are not enemies. They are really, really linked and with alliance. Open crofano more than Quabacasi. Fulani for right. No more do you. Fulani. And then I be almost over a larger you at the group. Anybody Fulani a large at the group. Very, very large. Maybe a more. Maybe anyone Fulani Funi. Omo very large. Na kaneno na dia weli. Omo no me brave. Omo warriors. Omo na na tongue kwapa. Fulani for. Fulani for. And kwa. Open kwa 1 billion na 3 days what the baby. Fulani. Asem ne politics habe se bibia say obi hu obi o use office onye obi anya do kore Once Fulani na Ghana now says it's can just say only history. They have a very unique history. They have a very great history. And they are very special people. And Asante people love them. They are somehow brothers. Oh, asem na ba. Anka Fulani ni. And they will to baby did Fulani ni atem. Share. Oche oche botom kura che e koton kura ma o Fulani ni ko be fa so ache okura no o mun maja so tu o to a ompa Fulani fo o mun maja to papa akode ebie no Fulani ni ntimi fanku tai obeto abotiko and then na ze bia ze bibi Fulani fo ono o mese the target o betimi the tai o gina anomani gina o betimi the abono ateno. They were very smart. They were people with a very unique skills. They were hunters. They were great warriors. They were very, very unique. And they mixed with every family. Sana Fulani 40. They are within every family. Oba no be frau. Ono be penchichemu. Fulani ni penchichemu. Via no ya odin sabitum. Ha. Eat together. Because of free sour nowhere near Muma or poison. So they have a very great, unique IQ. Or we are very different people. They don't want division, they want you to accept them. But I'm hard drink a so this is them. Or bet me the biabako, or the tie besoso, or the bayako de castle becum nipper do our satire and all the becum. And they are skillful. And it will be a Fulani near your bonnet. But a quarter than whom will wrap.
To say the oye na fanani beto nya na fanani we furani ni. So we so respect one kasa we heritage. Na just so don't who rank for them. So my brothers and sisters, that was it. Nah, minim say with all due time. What for say to him Cassinana more than ye on net name you touch my hand. With all due time, in things will be better. I know that my grievances somehow have a meaning. Na you be or Nancy or no Casasa him for Cassia. Whoa! Ah! Oh, that you my phone one. Na ya friend ni mo na mo kra de. I don't want to even mention your names. Men person men mention mudin. That my hand is only personal. All the time I think about him. And yet nkunya empanimfo no amutin kunya no ho. Abro e na edimo. Muti ma prince ogoro tena ho no hekense munu. Na je ma bedu se ahen for me ensan kese. Entatia wi o say for kese me ensan. E tachi me film. Ko fam kranza. Afa nkran ne papa. Afa no amu aka ho. Asa so wote ba homa so. Ba homa no ni ma de kura e. Oni ma de fan ba homa. Wote ba homa so onko central market bi sisi wo. O mesrin quarter center enye na ho. Ba homa kunya. Enye na ho. E tra kunye tuntum se ba homa so. Ha? Monko kanche no so onko. Ye fen say keo. Ai onko to ba homa kunya no onko tra so. Na sisi abontene. Ahemfo de tena bedwum. Ye mfansi ene eni ni dan. Ene eni ni hwefo ho. And disrespect in the most highest level. Azantini akwara be na beka sahemfo akese a omo na natachi mahene din kan. Ha? Obema ne wura fi na natachi mahene. Asantini akwada be. Ajima bedu agenda no, hetachimafo nyina pom mefo awoso, but yei wagenda no me ane asantifo bia enye ye. Emmem oba kwatachi mekwo no bi tatachi mamna tane maba wo nyina fo awoso. Yei, we will show you pepe. Sahimfa. Asantini bay, asantifo be, when asantini akoda bay na be kase ahemfo akese a obebo yewura say tu nyame kase din as above ye wo mo na natachi mahidi emmo na ye fa ne say nana bu akwa hini din emma ko mu hini din emmo ahemfo bidinu mudin emma danse na wo cha to say wo pese wo yese o ye kese o change abakosam de ni ho de anya sa de ante sa se wo bohye tachimai wo bohye tachimai wo bohye tafo ah ende akom hene na kwa afakoto nana enye se mani san mebufu a enche se mani san nana kwa afakoto yi nana wo pa wata kakra woni me bi ata kakra no fa ye ho ya ti wa hwe yami anim fa busie ni wezi wata kakra abra nti sa ana wanye obi amna nche me bi wata kakra no wutoye unim be bi ase bi wata asati wutos unim asati o chechire wutos kra am se unim ene nana wata kakra no oni ohwim o obiri ohwim takakra obi yeboa oni nana ete wono ya se bi enu ko ka yekwa bohye wono obiri ono na boma ono chechire boma ni kuro ni boma ohwim na sase ne boma akwa we gina sa okakra anya okakra no papa we you fake brutal e do dey try me obi se me nka sunya asem de se maka
why oh Mollison, can you talk about Sunyai? Mollison, bro. I mean Katiwi. I mean Sambra. Epa, that's my hand. Mechiawati. Kose. Say anoma we gina kwantin fi. Enya ne fortwa. Eye sa kwase bi no a. Wa wo mpanimfo ene ye say umpomu enhye da emfawo. Umpanimfo no timi tena o ma ogoro tratachi ma anyim ho. Na watoma ne wunua. Ya on sem fata. Ama kwa bi a oye garamse ya de garamse sika atoka ama no. Ye fa na jima badu. Yo almost say aguna fo asase hwidi na ka ene de akobe ne za onu akosha ogoro na chi o akofa kana ma bi onu so tibrekum ho na wo ye bechichire wa bodwiem wo sa abrante no enche bia bo hu na ememe ya yewo opo obuna wonu wo mo a ochi omu tibrekum na omu so me ebunufo no obi anka ahwenkyere omu. Your identity is your priority. Na brekum asase no oni mbono Brekuma de hye ne akonwa ni nimbo no be oto ho na ye bona be respect who you are. Ti said obi a respect obi a ho no na wo du Jimmy ye de babrekum ho ye do on krama na wo du achi no ye do be dan sa krama ni bi ne ye de mumienu nyina tekire biem ti diagema be du achi do mbe di kakranti tete enkura sisika e de mawudi e na mo disturb nipa. I for I say me na nothing. Mami jakra na tachi mani bia na dwunu of man kan chem say enye de obeka kurenti na ebeta age ma bedu. Na adwene wo form say alewa. Wonu ma bakwasem na oka wonim de beba. Mami mra sisi mi ba.